الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلينكيا fedhii lubbuu injifachuun tun maal jettu? Mee gurraa guurii fudhadhu, waan kana dhaggeeffadhu, laaftutti ilaalin. Waan lubbuun feetu kana injifachuu hoggaa siin ja'an laaftutti ilaalin. Rabbiin maaliif ilma namaa kana fedhii keessa kaa'e? Fedhii lubbuudhaa akka gartee bultii ijaaree akka heerumtuu fedhii yoon qabaanne waan kana hin dalagu. Maaliif godhee achi dee ammaas اتفقنا قال التكاثر والحفاظ. ربي نوقف ديس غيس غاونا أكدي قالنا من الدلو فهمت فدي ربي نوقانا ما غيس غاي نرجع وبلي سغية قالي وبلي تيتي قالي ربي نوقف ديس غيس غاي هرتين نما حلال تكيد دماتوف أكنا من جارتي والجلا هتوف زنا وان فقدتو كنا من دلو أكنا من بديد لجوف فدي ساتنا تياراتنا فديتي زنتي كنا من بافتو صنتانة نمني بلتي وججاري بلتي نساني أكتل توفي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واي قرتي عباخي آدمي في هوا غيث الدبتي ثم لما أراد الله سبحانه ربي نقار فدي أكيسان قرتي قستنا مالا فغيثته الدميسو آدمي في عباخي آدم عليه السلام في هوا يرو إسام فدو أوه فريدا اتخني أكولي هون أكول جالة أكولي رفة قدي مالف حلالتك إلمان الدميساني في ججو دو فريد نماتني أرانتنا. قال ابن القيم رحمه الله الابتلاء والامتحان هدون نما فريد ربين اتخنتنا مقرمات جرا دبرتينيس أكرمتي منو مفاخ كريفتيتما dhiiraas kanuma feete fidatteetuma kanuma feete ijaazaa buuteetuma kanaa wajjiis galti niqaa godhattee jaarsa qabdi. Wanni hedduu nama gaddisiisu niqaa godhattee jaarsa qabdi. Akkanaan hannaasittuma jirti. Yeroo jaarsi dalaga jira isiin hojiisii kanuma gartee isii olii gadiin makiinaan fuudhee bakka fa'aa waa dalagaa geggeessu kanaatu isii quba qaba. Namni hedduun fedhii gartee lubbuu tana mokkorameeti dilii gurguddoo keessaan jira, badii ittiin dalagu jira. Dhiqaalaa tadaltee sheenan jirtu maali? Heddu umrii isiin irraanfattu haatee dhiqaalaa dhalti tokko wajji gabbu'anii eegas booda niqaa ol godhanna jedhanii ilmoon tun ta'ee eenyutti dhiiroo tana sheeka kaanii fi kaan horiyan jechuudha. Warra mokkoramee kana jiru jira jechuudha, dhiirtiinis dubartiinis. Tayyib warra fedhii lubbuudhaa kana fedhii lubbuu isaan injifatte warra kana jirra. Warra fedhii lubbuun isaan injifattee fedhuma lubbuu tanaaf gurguran naqd alhaadir maallaqa ammaa fudhatanii jaartiin ollaa bira dubartiin ollaa irraa nagayaan baatu inumaata rahimaatu nagaya irraa baatu. Warra fedhii addunyaa tana lubbuu isaanii tana bite gurguree jira, addunyaa tana bitatee akhiraa gurgureetu jira jechuudha. Warra kanaatu jira. Warra gartee yoo laalte bakka deemtu hunda keessatti aalama balleessaa kan jiru, qabiyya balleessaa jiru. Khudh maa taraa wadaa shay'an warra kanaatu heddummaati jechuudha. Warra fedhiin nafseedhaa akkuma feete godhaa jirtu. Jaarsi jaartii bira gadi hin taa'u, jaartiin gadi hin teessu, namni fereendummaan wal qabatanii fedhii nafseetiin zinaa itti fufii haala waan nafseen ajajju hunda numa dalagi takka dantaan qaban. Dhiiroo rabbiin kun nu gaafataa, qaama kanarraa irraa nu gaafataa, hirrumaan dalagan. Maaliif? فكتب عمر قافت كبريسي بالجنة الذي تشتهي نفس المعاصي ويتركها لله سلا جرخنا كنا تاني كومر جوخنا وقال لبون ساني زنا دلقو فيت واللبون فيت ربي جتشو صودي سني
warra qalbii isaanii rabbiin sodaa isaatiin mokkoree sodaa isaa warra kanneef jechuudha warri kun hoggaa gartee dubartii bareedduu takka arge tuntiyyaa miti halaal kiyyaa miti jee warri dhiise jechuudha araarama qaban rabbi biraa rabbi jecha dhiiftaati boo ajaartii manaa qabdu ta manaa inni qabu bareedina tana quban qabu ganda keessa fiiguu malee haa ulfa garaa qabdu badii daleeyti yaa subhaanallah fedhii nafseedhaa tana fedhi nafseen isaan injifattee jechuudha sheenaa meeqatti warri nafseen isaan injifatti warra lubbuun waan gartee fedhiin isaan injifatti rakkoo warra fidan lubbuu ifiirra fidan warri isaanii ugaa isin dhiiraa wajji galtu numa xiqqaatan ol fuudhuu hin danda'an diqaalaa ilmoo isaanii tadhaltu ugaa arkan ilmoo isaanii tabadii daleeydu ugaa arkan hoggaanii fi waan gartee gurbaan isaanii dalagu arkan abbaan nama keessa mataa ol qabachuu hin danda'u haati nama keessa mataa ol qabachuu hin dandeessu rakkoo warra kanaatu fidan rakkoo fidan ifii booddee isii sheenaa mataa ol qabachuu hin dandeessu dubartiin akkana kanuma kaane kanummaan harkatti fincaanaa deemu qotuun kanuma agartetti hoodhowii yaa subhaanallah si galtee haya namni ugaanii fi gartee lubbuun fedhiin hoggaa isa injifattee rakkoodha wallah yoo fedhiin isa injifatte baduma feete dalaguu irraan deebu nama xiqqeessuu irraan deebu haqa namaa nyaachuu irraan deebu hamtuu nama yaaduu irraan deebu hojiin isaa waan lubbuun dalagi jetteen takka biran godhu waan lubbuun hojjedhu jetteen takka biran kutu jechuudha طيب obboleessa kiyya qaali obboleetti tiyya ilma namaatiin dogongorte garuu dogongora kanarraa deebuu maaltu si dhoorge al-iqbaalu ala Allah rabbii keetii irratti hoggaa waan kanaan mokkoramti gara rabbii keetii deebi rabbittichi deebi rabbii keetii booyi dhiifama rabbi gaafadhu فإنه وقوع العبد في آثار الشهوات بدي خيس وقال أبو ينمني قبر الشافي قبر التينيس بلبلة فديدا وقا إسام مدد وقاني في بدي كان خيس بوان مال تسان الرأيقم من أسباب التوبة والندم توبة شوى فدي وانسان تديبو دبو قرر يا سادة الروانسان الر توبتي تربانا كرات تديبو وصنطاني guutumatti waan lubbuun feetu san irraa toobachuu qaba gabrichi irraa fagaachuu jechuudha gabrittiinis waan kana obboleettii osoo rabbii walitti hin dhufne fuula rabbii osoo hin dhufne وقال إذن العبد قد هايا قبرتشيني مكرمة غفلة دقودان فديدان دلن سودان شيطاني قبرتش الروان سيني جروب بك سدين نمر سينا شيطاني غن بلبلا هلا سدين نمر سينا مالف بلبل شيطانا خنا يفر يشوف فإذا أراد الله بعبد خيرا ربي قبر تشوقا خيري سانفري بلبل توبا يسابنا هكا توبتو غدا هكا شينو غدا هكا غرا ربي ديبو غدا هكا ربي غرغار صفاتو غدا هكا يرو هندا غرا ربي توبا قدسو غدا مالف رحمة ساتي الربين هكا إن شيطان مخنا انجفتو أكس قد أجت ربي سيغرغارا خيري ربي نافلو هنك شيطاني جوتي يا ليتني تركته ولا موقعه وصون بديت أنا غيس بوسو بعد هنك جوتا كتيجو هنك استكمل ده قبرتي غرا ربي ديبي نمني قات هوبتي فدي نفسي تنوقات انجفت ندلنا شيطاني وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب قبرتي بديتك غيد لقيتي ددي سنين جنة سيناجي نمني بدي دلقي بدي جنة سينون جرا مالين بدي دران دلقاتوري قسمو ديبيتي حسنا دلقي نتوبة دي غرا ربي ديبي خيري هدوم ميسي رقادان نفسيتنا انجفتي بلا ليفتي جتشو فدي لبو يسادنا صوابا قرتي خيري دلقي سنان يدخل خبير الجنة دلقا جنة سينا جتشو غارين امو دلغا غاري دلغيتي سببا غرتي دلغا دلغمان غاري سن بديسا غيسي بودر بدي جيره جچو قال كيف قالوا يعمل الذنب فلا يزال بدي دلغ ونتي غرتي لمني بدي دلغ جنته سينو
sababaan isaa badiin dalaguutun isa iyyalamaan tana jidduurraan deemtu yeroo hundaa'u aboo ani waan sana kanaan dalagee bar gaafa san dogongoraan dalagee bar yeroo hundanuma booya rabbi irraa qaanfata gaafa sanniin dogongore yaa rabbi dhiifama naa godhi jaa yeroo hunda badii guyyaa tokko dalageef yookaan lama sadii dalage san osoo waan sanirraa tawbatu osoo waan sanirraa gara rabbii deebi'uuti sababaa tanaan qalbiin isaatiis Allahu akbar bakka sanittis hin deebi'u tawbaan isaa tawbaa durreetii miti ni tawbata adurreen hoggaantuu dagarti arra laaltee dhiiftee baru qabdi akkasin ta'u dhugaan sirri tawbata jechuudha yeroo kana keessatti khayrii heddummeeffata rabbiin gartee badii isaa san khayritti isaa jira jechuudha مالف أكجي القلب فيه فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعة كثيرة بدي إني خيسب ويتناتو عبادة إني دلقي هند الرئيساج عليه يرو هند شينوا وقاقا جيسو دي من شينوا يرو خوص نشينوا مالفي وان سندلقي جيجو بدي سن كيس مالتو نبوسي